Smestite se udobno u svojoj fotelji ili krevetu. Ispravite leđa, noge su na podu. Udahnite duboko na nos, izdahnite na usta ili nos. Još jednom, udahnite duboko na nos, izdahnite na usta ili nos. I još jednom. Dok udišete, pokušajte da svu svoju napetost i nervozu koju osjećate u organizmu, u telu, izbacite van. Sa svakim udisem uzimate taj vazduh, tu napetost i nervozu i stres i sve što se nagomilalo i sa izdahom izbacujete van. Osjetite svoje stopala, prste na stopalima i opustite. Osjetite svoje skočne zglobove na nogama i opustite. Osjetite cijela stopala i opustite. Osjetite svoje listove i cevanice i opustite. Osjetite svoja kolena i opustite. Osjetite svoje butine, prednji i zadnji deo i opustite. Osjetite svoj sedalni deo, urogenitalni trakt i opustite. Osjetite svoj stomak, unutrašnjost svog stomaka. Probajte da zamislite svoje crijeva, bubrege, želudac. I opustite.
Ako vam se javi neka nervoza, napetost, neka posebna misao, bilo šta, samo je budite svesni i otpustite samo da prođe pored vas, kao da se ništa ne dešava. Budite tu i polako dišite. Osjetite sada svoje grudi i opustite. Budite svesni svog disanja. I ukoliko se javi bilo kakva emocija, vi je prosto otpustite kao da prođe pored vas. Sa svakim izdisajem, kao da otpuštate tu emociju. Napravite kao krug u dijelu grudi i kroz taj krug sa svakim izdisajem ta emocija odlazi. Osjetite svoje ruke i opustite. Osjetite svoju kičmu i opustite. Pršljen po pršljen, polako vam se opušta. Osjetite svoj vrat, prednji deo vrata i zadnji deo vrata i opustite. Osjetite svoju bradu, usta, nos, obraze, oči, obrve, čelo, uši i opustite. Ako se pojave neke misli, samo ih propustite i nastavite sa opuštanjem. Sve je u redu. Osjetite svoje teme i potiljak i opustite.
opustite. Nastavite mirno da dišete, budite prisutni i usmjerite svu svoju pažnju na vaše disanje. Sa svakim udisajem ulazi toplina i mir, a sa svakim izdisajem izlazi napetost i bilo koja emocija koja nam pravi problem. Nastavite još neko vrijeme da polako meditirate. Pažnju usmjerite na svoje disanje.